باب الاستحباب تحسين الصوت بالقرآن أمبو باب دو كنون بنا ولني حديثا ناناي. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي لبابة بشير ابن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتني سوية هجرية بكلي أني كمناني أني بناني أني ناني شهر شعبان من هجرة سانكالو شجنا بيسوي ولون فلاناي ميلاد النصارى كجاتي بافلا أني مغاني سبا سانكالو فلانا بيسوي مغاني ولون فلاناي أمبي باكو جيكوروني غلو فلا مسجد السلام كونو درس بإمامنا النووي رحمه الله وككتاب كونو رياض صالحين. bonda min na ko niye kurana durushi ki janto kurana la kato ka sagi puru akana tilaila ikana nyina ko ani fulana ni be kurana kala iki kanye ni kurana ani ka nyini mogo fa ka kurana kalika. wa nabi lubabata bashir ibn abdul munzir radiyallahu anhu kadisa min al-lubabata ma abi lubabata ma atogode ko bashir munziri dendo alaka je kabwama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kun nabiyuma kisini nema baka ko man lam yataqanna bil qur'ani falaysa minna. koni mo min nimi kanye ni qur'anaye koite andoye ni hadisa min fulani nye hassan nabiyu ala taqanni bil qur'an kide nye la sulike ko hadamade iki kanye ni qur'anai wa qala man lam yataqan bil qur'an falaysa minna. qala al ulama doni ke bagaw ko wa hadhihi kalimatun laha maana yani nin kalima min fulani nye man lam yataqanna bil qur'an فليس منا كما نفر بالا. المعنى الأول من لم يتقن به ما نفلو نمو مما وصاني قرآن أي من لم يستقن به عن غيره نمو مما وصاني قرآن كبو قرآن تنما تيدن كويتاندوي بحيث يتلب الهدى في شواه فليس منا. mogo min ne be ta kanda nyini fe ngure de da min te qur'ana ni mi wasaro qur'ana la ki ka delila ni ka kanda yoro bo qur'ana kono o mi e wasa e be tay ka kanda bo yoro wore min te qur'ana e ci den ko etandoye wa haja la sakka min fulani ni shikatala anna man talaba al huda min khairi al qur'an adallahu allah wa yajubillah. ni mogo ye kanda nyini qur'ana tana inde kono ala bifi ni nye mallam taqanna bil qur'an doni ke bawo ye mana fula min fola mana fulo de fule ni mogo ni qur'ana ma e wasa e bi ta kanda boyoro kanda nyini yoro wore de kata boyoro wore kata ka della boyoro re min te qur'ana ko etandoe sikata la mogo bo ke fana la bifi de mo ma wasani qur'ana dere la boyoro e ka della beta boyoro wore de min te qur'ana
ala bi filile waliyaizu billah ni ñemmana foloy والمعنى الثاني من لم يتقنى أي من لم يحسن صوته بالقرآن وليس منا ما نفلنا نمغمي مي كاني القرآن من لم يتقنى مغمي ناما كاني القرآن يتندوي فيدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن نبدل ليرنا كو أكاك هدم الدنيا كي كاني القرآن وأن يستغني به عن غيره فلنا إكا وسني قرآن فانا كبو قرآن تناما دونك أبيكم حديثا معنا أبي فلين بيتا نيبي قرآن كلا إكا نيناي إوا وسني قرآن فانا دري لابو يروي إكا نتافو كوي بيتا إكا باتو دري لابو يروي من تو قرآن إوا وسني قرآن نيبي قرآن كلا فانا إكا نيناي anya fanko kanye minni yere kan na terliye minye kana takallufun yero forosheke aha وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. وأن ابن مسعود رضي الله عنه أرسل من عبد الله بن مسعود ملك جيكباما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ علي القرآن. عبد الله بن مسعود ko ciden kwalema nabi nyuma kwalema ko bu mas'ud ma ko qur'ana kalin kade ngalamme fa qultu ya rasulullah Abdullah bin Mas'ud kwale kwala kacide akhira wa alayka unjila ne ka qur'ana kala eka qur'ana jigina eminka ubeke chugodi qur'ana jigina edeka ne ka qur'ana kala eka qala ciden ko inni uhibbu an asma'uhu min ghairi ciden ko ho ne ba fen ka qur'ana me ntana dela mba fin ka qur'ana me mo wore de la nimba lamme cide aya ni Abdullah ibn Mas'ud ka qur'ana kala kanin chola fa qaraitu alayhi suratan nisa'i hatta jitu ila hajil aya Abdullah ibn Mas'ud ko alayhi suratun nisa'i kala ciden ka kata nisa'i damina fo annana ni ayala aya juma fa kayfa jajina min kulli ummati bi shahidi ko be ke chogodi qiyama keneka mantom be ninne ala ya ka shere nati min be shere yake auka wajina bika la haula shahida annana ni eciden fanaye ni be shere yake ni mantonka qala hasbuka al'an kiden ko ni wasamana qif ijoya kalanjo faltafatu Abdullah ibn Mas'ud ko alayya kollaje fa altafatu ilayhi ko alayya akolla je cidenna fayija aynahu tajrifan ayasro ciden nyaji fula bake kabo ciden bake kakasi ni hadisa muntafaq alayhi wari muslim bin hadisa inna ni hadisa la nyire munye ciden nyanyi Abdullah ibn Mas'ud ko ka qur'ana kala لأن الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدبر القرآن من القارئ parce que hada made min bake ka qur'ana lamme ale be se ka tadabbur ni tashi ke ni qur'ana ka teme min bakala fal qaru tajiduhu markajan ala alla yuqtiya fil qira'a parce que kalam baga fule na le bake ka kala ale ka sinsin bre munyale bake ka sinsa ka den kana ka kalan kana chogolan kana kataw ale hakili bala le sinsilende do ndeshe ka kalanke chogo min kana kataw wal mustami yatadabbaru wa yata'ammalu min bake kalame
ode beshe katashlike kajateminake ولهذا نند كوسو قيل القارئ حالب والمستمع شارب نند كوسو دونك باوكو ko qur'ana kalam baga min bakke ka qur'ana kala ko obe komi nyame biri baga ube ba biri baga min bakke ka qur'ana illame o yennono min baga don ke ba o yenni fo ko min bakke ka qur'ana kala ko o yennono biri baga ko min bakke kilame ko o ya min baga yani alqari'u yahlibu an-naqata aw sha'ata والمستمع شارب وهو الذي يستفيد كلام بغا يمبي كومي دي مومي نابلي نيامي بري او بي ميني با بري لاملي كلا ي نونو يمي بغاي لا ني موني امي مبي قرانا كلا مين باك كي لاملي بي سكن نفا من فايده مي سرو قرانا ينا اي كلام بغا انتا نيغنا سرو باسي حكيلي با كادي درو كلام بنان اتشوغلا تشوغمي اي حكيلي بي اوديكا harafute cinyay bolo chogomi ne lameli kala fana ale hakili sigilen doran ale be siga ta'ammulu ke kata daburu ke lameli kala ben nafa min soro e ka kala na e min ba ke ka kala ireto nafa so wal muhim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talaba min abdullah bin mas'ud an yaqra alayhi al-quran la nyine munye ci de nya nyine abdullah bin mas'ud fe ko ka qur'ana kala kan فلما قرأ عليك فقال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل أقول لك قرآن كلاك قرآن جينا ولك تيدن كهم با في كامي نتنادلا أي سورة النساء كلا فو أننا نسورة لا يعني كيف تكون الحال لا ينموني آية فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك لا هؤلاء شهيدا la nyine munye la halaw beke chogodi yomal qiyamah do mantom be ni aw mantom shigi ndora ala baka chiden den natale de be sheraka awka ne ede chi ni jama kuluma iye ne ka chiden yalla suma ba aha jama kulu ajolem pule ne ka chiden yalla she aw ma ya jabi mun ولا نشالن الذين أرسل إليهم ولا نشالن المرسلين ألا يونتا يوركونو ألا كو تشيدون تشيراو منوم مريا بينينكا تشيدون بينينكا ويوم يناديهم فيقول ما جاء أجابتم المرسلين أيا يوركونا نكو يوم القيامة دو ألي بيك ولا قيامة كنكا ألا بافو أينكا ألا كتشيدا أيو جابي منا donc tumam abdullah bu masur serani rona la halaw be ke chogodi ni ewa mantom be nuyi aka sere nati e fana nana ki ke sere ni mantom ka adon la halay be ke chogodi ci den ko hasibuka yaqulu faltafitu fayjainahu tajrifani yabuki sallallahu alaihi wasallam akwale ya kolla jaya soro ci den bake ka kashi anyuta bihi yawm alqiyamati shahida ala ummatihi kasi kunye munye nube chiden nati qiyama don nale be sherake akam mantonka liannahu yuta yawm alqiyamati min kulli ummati bi shahid al-anbiya suhada kasi yawm alqiyama do jamakulu be ubi ka shere nati qiyama do nabi nyuma be shere yake mugoka al-ulama suhada qiyama do doni ke bagaw ye shere baga de jamauka لأن العلماء واسطة بين الرسل وبين الخلق parce que doni ke bawo fana fule ulu de be cide unni damfe un toni nyogonje cide be anni alache jibrila he ewa amina alala ka fo cide nya fo awnye ulama un fana de be cide fana ni jamache damfe un to ce nu be cide ka cide nya nu ba Allah sama Allah shi awma humul ladina yahmiluna shari'ata ar-rasul ila al-khalqi doni ke bawo de fana be ciden ka sariyata kallashe damfe umma fa hum suhadau fal alimu yashhadu bi amrayn doni ke bawo ye sere bawo de qiyama keneka doni ke bawo be sere yake ni chogo ya be sere yake ni kofulay amru a'la wa amru asfal
komi be sanfe ani komi be duguma al-amru al-a'la yashhadu bi anna haja hukmullah wal amru al-asfal yashhadu bi annahu qad ballagha an-nas doni ke bawo ka sharia min be sanfe o jumaye doni ke bawo be sharia like ka fo kiru munun fulen ninye ala de ka kiru don bi anna haja hukmullah doni ke bawo be sharia ke sharia munun fulen ye kiru munun fulen ala ka kiru de don ninye sanfe tay duguma tay munye doni ke bawo be sharia ke fana ko cide nya yalla she ko sharia la sera dan fe umma li anna al-alima yablughu parce que doni ke baga de la seli bagay fa masala yaqra ayatan yaqra hadisan doni ke baga bi aya kala abi hadisa kala wa yakunu lin-nas ma hakaja wa kaja wa kaja imalu biha doni ke bawo be qur'an aya fo be qur'an aya fo abe hadisa fo aba fo mogoma ni aya mana ninde ni hadisa mana ninde ay barake nay fa yashhadu alayhim fa huwa shahidu min tarifain aw doni ke baga be sharia mogoka aw doni ke baga ka sharia fana la hala fulade fam fulade do tariful a'la wa tarifu asfal fam min koro talendo ani fam mi beddukuma تعرف الآلة أنه يشهد بأن هذا حكم الله بلغه إلى العباد دونك بغا بشير عليك كن ني على كيري دي نيا لا شيء مغوما فنا وتعرف الأسفل فهم من بدغما أنه يشهد أنه بلغ الناس إياه دونك بغا بشير عليك فنا كو على كسريا من فنا نيا لا شيء مغوما فقامت عليهم الحجة حجة جورا مغوكا فيوم القيامة قيام دو يوتا من كل أمة بشهيد من بي جمكلو باكا شيرناتي أول من يشهد رسل مغفل من بشيريا من تم كتشيدا وندو نشهد أننا بلغنا رسالة ربنا إلى خلقه أو أم بشيريا لك كتشيدا آياتي على كتشيدا يا الله شمغو مدد ويؤتي من هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم يشهده الله أو نمانتون على بمحمد ناتي على كترونا كشباكا أبي الشريعة نمانتون كده فيشهد أنه بلغ كيدين بالشريعة كقيامة كنك كافو على نيكا كيدين الله شيء كمانتون ما أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهدا ربه في أكبر المجمع للمسلمين في ذلك الوقت يوم عرفة كسر تشيده أي جماعة شريعة أي جماعة كشريعة أي جماعة كشريعة جماعة بامي دون ناجورا لمين عرفة دوني تمامي أي كتب كلا كتب جا كتب يشرا دما كتب بلبل بادو تشيده أو كتب لبا تشيده كو على هل بلغتو ako yala nye chidanya la shauma ba qalu nam ado sheba tumbe kenen ka beko oho ya lashe qala allahumma ashhad awa chiden kon tiga laika ke shere ado tirena bolon ko ni tasanfete ako ala hal ballagtu chidenya min dira manya la shauma wa jamako oho chiden ko allahumma ashhad aya bolon ko ni kuru kana jamama ntiga la sheria ukade ufule ka fo ko nyalla she ciyen yo fo arafa do qala ala hal ballagtu qalu nam qala allahumma ashhad qala ala hal ballagtu qalu nam qala allahumma ashhad shinya saba lamma wasala hadhihi al-aya baka sallallahu alaihi wasallam tumam abdullah bin mas'ud shirani ayama ciden kasira li'annahu tasawwara hadhihi al-hal تقيلها حالا أجيما كل أمة جاشية وكل أمة تدعى إلى كتابها parce que chide Abdullah ibn Mas'ud ni aya fuleka komi fo abe komi koina na jo chide nyekoro ni ko baldo kiyamado chide kam mantombe jole ala ka chide ngule ka sereya
ake uka yala nyechire nya mindima ya Allah se ma hantige ala nya Allah se nindo jamakulu be nyongri lende bi kumbele ka wodo siranya kabo jatige kabo wodo hada maden kelenkele be woleni ka baragafe al yawma tujjauna ma kuntum ta'malun wodo hada maden be sarani ka keta durunde mfa ya keteo moke ya keteo anka jamana ya keteo anka mote meno ya kete oteo al yawma tujjauna ma kuntum ta'malun wodo hada maden kelenkele abe sarana ka keta de mogo shite norom mogo la mogo shi ka sarate di mogo mambalimo hada maden kelenkele ala ya hakili de dila hakili bila nyaw bila nem bila bisukum bila ibe ala tanyini de tinyani ni qur'ana kono de tinyani ni ciden ka sunna kono de tinyani ni salafu salihu ka tabulo kono de ambe karasado nefo an karasaude temenaw an ka jamana kala halay nindo an kala dai nindo an kan marachogo nindo itenyi kan ni sila ite saran ni sila qiyama ibe saran ni minye ka ke tawdelo ولهذا قال في الآية الكريمة وغفى عليه عبد الله بن مسعود ودياتو ni ala yafo ni aya bayna aya min Abdullah ibn Mas'ud joraka yawma iji yawaddu alladhina kafaru wa shaw rasula law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah hadisa aya into de fuleni wa kayfa yajina min kulli ummati bisahidi wa jina bika la haula shahida yawma iji yawaddu alladhina kafaru wa shaw rasula law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah hadisa ولا يكتمون الله حديثا الدوم بالمو مغو تونتي تشيدن تاكا تشيدن يمين فو تونتاكا كو تريغاو كو جامانا ي تابلو كاتشا كو بيني كا فامودو اي كباتو ني كانيانا ما يكي وديكا nindo ni chire nana ka sere yake manton ka nye chire nya la suma ufule yawaduna annahum ma basu wala quliqu wala qabadu adom mo matugo chire ka sunna ko imatugo chire ka tasro ubanata haru lutun ka to qaburu kono haru lutun kana huli ka jo kiyama keneka haru lutun ka fara bogoka dugu kolo datugulen ka to ulu dalaw kana bokenema ولا تلقوا فكيف يجاجينا من كل أمة بشهيد وجينا بك لا حول شهيد يوم يجي على قدو خيام الدون يود الذين كفروا مغو بهنة مغو منون كافر يرى وآشوا رسولا أن مغو منون على كتيرين سوسو لو تسوى بهم الأرض أدو أباكنو أبانة ألوكا كدو كورو جوكورا لك دو كورو داتو دالا نو جولين تكياما كننكا ولا يكتمون الله حديثا او دو تفوي دوغو على ابيد بفوي ده وتفوي دوغو على ادو با بيد فوكنكا يودون انهم بغوا في الارض ادو باكنو كاتو دوكولو جوكرو وان تكونوا ترابا ودون وبانتا وكاكي بغويه ولكن لا ينفعهم من ننتون فاكوي ننتون فا مغو كافر لما سارا mogo sara etumbe sira wore de kam minte ciden ka sirai iye ciden soso qiyam kene kan ni ciden sere yara mantonka ala nye ciden yalla soma do be jolen fulede mogo sara kafira ka mogo sara ciden soso lela ado ulu ba nata ulu kake boye uba nata harutun kato jugu koro kana kunu mobuna fa otuna fa ولهذا قال ولا يكتمون الله حديثا فالحاصل أنه يجوز للإنسان أن يطلب من شخص قار يقرأ عليه لا يموني بوندا ينكونو لا يدي أدغر هذا مدني كا أنيني ينغنا هذا مد ورفه كواك قرآن كليكا ولو كان هذا القارئ أقل منه علما هرنا يسر من بين قرآن كليكا ni akadoni kadoko etaide
adagara har ni ekala lendo kateme moka ebe qur'ana do kateme moka adagara ni kanyuman babola lay kanyuman dama ka qur'ana kalan ci nyuman dama na akala ni ka ni disukumbe ma ya qur'ana kanube do ila limaniya be jiri adagara ika nyina fe ko ka qur'ana kalika lianna ba'du an-nas yutihi Allah ta'ala husnu sawt wa husnu adai wa in kana qalilul ilm parce que hada madon do be ala be kanyuman dama qur'ana kalan cugo nyuma ala ba dama har na ya suraka doni ka dogo wala basa an taqul ya fulana jazakallahu khaira iqra alayya basi talaika fu karasa ala ki sarahela qur'ana kalinka imma an tu'ayyina lahu ma yaqra wa imma an tad'u al-amru ilayhi ni ya nyini mo fe qur'ana kalinka imma ina sura do kere kere ya ka faye yoro do kere kere qur'ana kono ni yoro qur'ana kono kalanka a ubayina ato ayre bolona yemin kalaika fatestamin eba lamme wa fi hajali hadisi barakatul qur'an abenni hadisa kono qur'ana ka hera annahu yuntafu bihi alqari wal mustami ko qur'ana kalamba ben nafasuru ni qur'ana qur'ana lammeli kala fana iben nafasuru wala sakana alquran ajam kutubi baraka shikatala kitabu be qur'ana de hera kabukati mabeka wa qayyadaha wa asluha wa aslaha lil qalbi wa afiduha wa asluha lil qalbi kitabu be qur'ana de faida lendo katima beka qur'ana de be dusukunye katima beka wa ardaha lirabbi kitabu be qur'ana de kadi alaye katima beka nasallallahu an yajalani wa iyyakum min ahli alquran ambe ala delinena awala kanke qur'ana dunke wuye alladhina ya'maluna bihi jahiran wa batina munum be barake ne qur'ana e gundoni bangela yamutuna alayhi wa yahayuna alayhi nu be sa qur'ana ka barake ne qur'ana be sa ka kanyana mauka wal insanu idha kana muhtajan li hadith فلا يفتح لمجياه على القرآن ولا المسجل أما إذا كان فارغا فيستمع فهاجة طيب نسمين فلك أدب دوفو نيواك كقرآن الله مچامن ينانين بوكو أكو هذا مدمي ني إباك كبروك أرجو أي أرجو دي دايلة كبلا قرآن كلنا وبي شيشا أي كتلفوني دي بلا قرآن كلنا إباك كبروك akwai be munke akwai kana arjo ndayele ni be barola ni ebe barola i kana arjo ndayele na be qur'ana kala ube minni eresirele fende ni qur'ana eresirele be minna e bake ka baroke kana qur'ana dayele kani ka telefoni dayele ko be qur'ana kala amma ija kana fariga wa yastami fahaja taibu minna yasuru illa kulnya lendo ifere lendo sugula fe ngurete ye qur'ana bilala ibake kallame tayyib o kany me ebe barola arajo be qur'ana kala yamfe ube ebe barola e ka telefoni be qur'ana kala yamfe ayi kana arajo daile na be barola ka barola kani ka arajo daile ka bila qur'ana kala na ube ika ereshireli femmin bi bolo qur'ana ba kono donc kana ewa kato barola kano daile na be qur'ana kala فإذا كان الإنسان يتحدث أو في شغل القرآن ni hada madem bake kabaroke ube be shugula fe ngorela min be shugula kabo qur'an la melima fala taftahu kana arjo inda ile لأن القرآن أعجم من أن يتحدث الناس ويهجروه parce que qur'an kabbo hada madem kabbe wa arjo bira qur'an kala na ube ka telefonu bira qur'an bake ka kala au be baroke ka qur'an toye qur'an kaboma فإما أن تتكلم مع الناس إما إكاكما مغوفة كقرآن ولا ملتوي أو تستمع إلى القرآن وبي إكا قرآن لمي كمغو كبر نغنياتوي أو تقلق المجيا وبي إكا أرجو داتهم فالأمر واشي والحمد لله كو يروالي بالا تنوبي علي نيبي إكا باروكي إكا نا قرآن بلالا ni ube ni bi ka qur'ana de lamme fana ikar jo dalika ka qur'ana lamme ka hada madon baro nyugo nyabla ube ni be barola qur'ana baki kakala arjo hin faga ube ka telefoni faga folo ne hada maden de kanake ebe barola
kurana bake ka kala atake kallame wote adabu ye kurana kabbo oma ube shugula fe ngore lay shugula ne noye kurana bake ka kala yito doro hakili tala itake kallame kurana kabbo oma imiki ka shugula fenke ka kurana ndatugo folo ube ki ka baroke ka kurana ndatugo folo ube iki ka arjo daile ki ka kurana lame ki ewa baro intoye donc nunya adabu ye kata kurana kala mo kan nin kolosi kuma mana don kiba kuma na ka don ube kurana kala eni kam musobe ka fo nyonya la kurana baki ka kala parce que do be ni nyinin kalike kurana akana kurana parce que do de la ka ni nyinin kalike aba hakketo ko ulebe yoromi manka uni mugo kasuru ka fo nyonya manka mugo be se ka mi alebe kurana kan kala ko korota pour mugo ka kurana kamme kurana ewa ulube femina kankana meote bere oye masiba bere kurana kaboma hari baro semfulu fule ni bala kana kurana to kala na afagade akaka baroke ube bi kasula femina kurana faga folo ube ni bi ka kurana lame ka balo bile ka sugula femura ika kurana doro lame ni baro nana ube kuma nana ika kurana datugu bandun kurana kabwa ka abe kalanke durabe kalanke mogo hakili tala mogo ta lamme kurana kabbo oma ewo ko sugu fana ni muso be je nyogona ka fu nyogonya una kurana fa akana kurana minenen to na be kala donc mbalmo ni hadisa fana la nyini yen nya dagara mogo ye hari ni e kalambe mogo min sanfe doni be mogo min sanfe ni ala e kanyuma dama ka kurana kalancho nyuma dama adagara ika nyina fe ko aka kurana kalika ika lame basitola ani fana aya min kala na aya yira na hada madin kelenkele ika nyana maya ciden to nyogonya kade ika saka ika wulaka parce que mbalmu hada madin fule jiya kono cide nyere min fo ya ko tarakitu fikum shay'ain lan tadillu ma tamsaktum bihi kitaballahi wa sunnati o ye jinyai ciden ko akunye fen fola to aw bolo o fen fula mfatulen kofe ate fili abada ko fen fula to aw bolo kitaballahi wa sunnati alaka kitabu aninka sunna alaka kitabu aninka sunna ni ye jinya min nyinina hada maden fe kan nyanama yakono ikake alaka kitabu de kai kake ciden ka sunna de ka ibe nyinin ka ode la jinya kono ye kuma fo iye koko ke dina kono ambi nyinin ka de ika delila be mi qur'ana kono ika delila be mi hadisa kono ite nyinin ka nindela jinya kono ibe nyinin ka qur'ana ni sunna de la hada maden ni donna kaburu fana kono ibe nyinin ka saba indela ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka itige alay jonye na ya soru ni alabato chogo nyuman do na kaburu kono minye tawhidi bato chogo nyuman wori site ala la fo ka soro tawhidi bi bolo iddu sun kala silendo na ya soru ni tawhidi do na kaburu kono alabato chogo nyuman ni dusun kala si nu ko ma rabbuka doribo jabi ma dinuka aka soro ini silamiya nyuman donna ni ye nyinin kali ke sisa silamiya ye jumaye jinya kono foro mbawu nyinin ka silamiya ye jumaye ima de jinya kono ni ko mo mi masilame faw jani yenin defo ako niye mogo nyinin ka silamiya jumanye ako mogo min bese ki jabi silamiya minye kafo illa marhim rabbi o kadogo parce que ni ko mogo ma silamiya juma silamiya ko ni silamiya ka ser kuma fula de fodro silamiya de ka salli otea al-islam huwa istislamu lillahi bitawhid wa inqiyadu lahu bita'ati والبراءة من الشرك وأهله وده تنقوا كسلاسة رسول التوحيد كتابه كلا محمد بن وهب بن دفو الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله الإسلام يفعل كي يركر على كي يردي علامة التوحيدية كي يردي علامة التوحيدية أني كي يركر على نبتوه ani ka bariya mushrikiyama ani mushrikun
aha an ka silamiya sasa mogo caman barilen be musirikiya ma wa mogo caman barilen be musirikiw ma wa hari munun bu dambe kata ewa sunna ma ini musiriku te don ka bona wa ko ton o ye ton nyede ko ye jamana dilay o ye dina dilay ko bori yuna kaburu batolaw sufiw arrafidaw silama sempulu te de munun yere bu dambe kata sunna ma unu jenente ni nyenu be don ka bola wa silamiya famura wa هو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله نفهم روا donc ni donna kaburu kono balimo ni silamiya suguma do bebe wa silamiya kono be salli do be salli nya silama be silama fane silama ni no silamiya sugude donna kaburu kono malikiya fula nu yunyinin kama dinu ko ba fa la adri parce que ibi yereke komi inyina na ko ibi mirile ka fo abese kana itunte silamiya nyumanka ite se ka jabio Allah bai ba fontado ba fo la talaita wala daraita e matugo silamiya nyuman ko jiya kono e ma silamiya nyuma e modo jiya kono e bana fo aw nyede ko etado nege fi marato de be malikiya fulay mbolo ibi goshi ni nege fi marato itilo fulani nyogonche ibe kulo kanna jiya danfen be ba me fo jinani hadamade ni hadamade nyame drobe sadate kwala ciden ko bi goshi ni nege fi marato menye hadisa dola ko ni ya dadduguma hiju kala hakke min be nyogon soro minna nu be jera ku kam marato ngulu no law tese kata ibe goshi no de kaburu kono ni silamiya jabu manyay bolo hadamaden kele bi yere do fana dugu kolo ko kana ka nyana ma yala silamiya nyuman be bolo nyuman tibelo bobi yere do nyanyina na sanan kido kaburu kono de nyanyina na sani kado kaburu kono de sabana e munyoma ne bi yuka ikan na binyuma e jonne na ya soro etumbe ciden ka sunna de ka komi ciden nya fo ye chogomi wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alayhi bin nawajij wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatu bid'a wa kulla bid'atu dalala wa kulla dalalatu fi an-nar na ya soritu lentum be ciden de ko ana ka kalifa nanu ko kura donna dina la yere kolosama bidiya donna dina la yere kolosa bema nu ko ma nabi yu ko iba jabi ni ciden ko humu alama ana ali wa shahabi ni tumbe ciden ta de kani shebauta ko ma nabi yu ka duru ya jabi meni mogo tuntoka awun be maba fulana de ko awun be shego fulana de ko awun ka karamo lalimu fulana de ye ulunde e figo kalambaga wiye awu tese ka kalan soro ka wulu bo jamana kala de ninde awun nyanama ya ninde ka awun balola ninde la ete se ka ninyelema kabila ka koye ninde angolola kan faw soro tede e ka nyanama ya ni ka dina ko kera ode kiden ta tese ka fo iye na fori ye fana ateta ni nyinin karama ne bi yuko ba fa Allah bai ba fo ladri ba fo ntado ko kelende do malikaw ba fo ema adojiya ema tugu ciden ko jiya si sade be na fawnya ya nega fi marato ibe gosi na tilo fulani ngonjo ibe kulo kanna be ba me fo jinani hadamade iri waye do danfen be ba me ni hadamadente balmo ni sunna ibe nyinin ka sunna inde la jiya kaburu kono ibe nyinin ka ni sunna de la qiyama kene fana ka mugo be nyinin ka ni sunna de la koy ateya ade woni de fulen ni nyew ciden de be sharia ke auka alam ma fo ko yomal khamado ube woli junnati ku kaw sheraide ma baw benan ka kaw sheraide aka shewu bena ka kaw sheraide aka jamana kala da bena ka kaw sheraide aka kabila kuntigi bena ka ke sheraide aka mo folo de bena ke kana sharia ke o fora ciden de bena be kam mo folo be lagara ma baw be lagara koy shewu be wuri qiyama kene kada me alam ma fo kulu bena sharia ki kada ala ti ka ko nyin ka wulula koy
ika ko be nyinin ka ciden de la alate mo shi nyinin ka itumbe fa koro ka shiraka ube tuntaka itumbe mo ke ka shiraka ube tuntaka itumbe shehu ka shiraka ube tuntaka itumbe maba ka shiraka ube tuntaka itumbe jamana ka larar ka ube tuntaka au ka jamana tunye laiste de ube demokrati de au ka jamana tunye pe islamique de o fe nyinin ka nunu na ibe nyinin ka ciden de lambali mo ciden ta ye minye o nyini ikanyana maya ka jian kono ina ka do kaburu kono ina ka wuli qiyama kene ka de يوم يناديهم فيقول ما جاء أجبتم المرسلين alako yomar kama do be jolo qiyama keneka neba be wole aye ciide on jaabi munna bune semini ko rahimahullah min be ambe min kasarahu kono ako hada maden ke janto yere lade ako ciiden ka hadisa sahalen nana ema ko ciiden ka hadisa sahalen fule dina la konnin koyin ka fote dina la konnin koyin ka kete ako eye ciiden ka hadisa sahalen sagi ima soka barake nayi ako qiyama don ni ala ye woleli ke ye ciden jaabi munna aya soro ye hadisa sahale sagi ma barak ako be mun fo ebe mun jaabi o adon bal mun ni nyen ni yoro wuye nan ni yoro nunu na ambe balo cogo min ambe nyanama ya cogo min anka jamanu be cogo min anka nyogo hakili jigide bal mun mo be nyinin kam min nay ka nyanama ya kono ika delay jumay qur'ana ni sunna de ron mogo shi ka dalila ta yoroti ka muke ka shirani ka jamana ka ladai ube shehu ka kuma dalila ta yoro qur'ani sunna de jiya kono kaburu kono balima mogo shi te nyinin kai ka mogo foloni kabila kola kabila yirete la garawo kabila te la gara suratu mu'minina aya وإذا نفخ في صور فلا أنساب بينهم يوم القيامة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ala ko ni fiɲɛli kɛra buru la ni qiyama joli ye danbe tɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ danbe tɛ mɔgɔ si ni mɔgɔ kabila ko tɛ wala yatasaluna a tɛ ɲɔgɔn deli yɛrɛ ɲɔgɔn ɲini ka ni ɲɔgɔn deli tɛ yɛrɛ bɛɛ de kunko b'i bolo ye kabila dan ye diɲɛ de ye dɔrɔn a ka ɲɔgɔn don ka sinji tugu ka hinɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn kabila ko nana o de kama o ni an ye kabila ko kɛ ala sɔsɔ siso tɛ ani ciden ka sunna sɔsɔ siso tɛ ani sarafu ka taabolo wa sɔsɔ siso tɛ anw ye kabilaw kɛ o de illa ma rahima rabbi fo ala hinana kabila kelen kelen minnu ma i tɛ se ka kuranna aya fɔ i fana kana wagati bɛɛ ni kabila bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ bɛɛ bɛn naani de la i fana kana bɔ i ka kabila la e tɛ se ka hadisa fɔ e fana kana bɔ kabila la bada e ni kabila tɛ taa fan ne fana man ɲi sa i tɛ se ka fɔ sarafu côté de sɛbɛw côté de kana bɔ kabila la sa bɛɛ bɛn na min na e fana kana kuma wɛrɛ dɔn nin na sa ko ninnu de bɛ fɔ yan kabila dabɔra mun kama a fana bɛ a kuranna kɔnɔ ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu kabila kun yɛrɛ dɔrɔn a ka ɲɔgɔn dɔn a ka hinɛ ɲɔgɔn na ka sinji tugun nin ye ne ka kabila mɔgɔ de ye bana b'a la ordonnance ko b'a la n ka taa furakɛ nin ye ne ka kabila mɔgɔ de ye balo t'a bolo bi yiriwali bɛ ne a ka balo dafalen san balo dafalen san k'a d'a ma ne ka kabila de filɛ nin ye nasɔngɔ t'a bolo bi se bɛ ne ye n ka nasɔngɔ dafalen ta k'a d'a ma ne ka kabila mɔgɔ de ye nin ye si yɔrɔ t'a bolo so caman bɛ ne bolo n k'i ka so kelen d'a ma a ka si a kɔnɔ a banna mais o baara bɛ kabila yɛrɛ dabɔra min kan o bɛ yen sisan o bɛ yen sisan e n'i ka bana i bɛ bana worodonnasi a filɛ i bolo kabila mun filɛ i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ a b'i ka worodonnasi ninnu san ye hari ni min y'a ka da ɲɛ siɲɛ kelen fɔlɔ a b'a fɔ sisan ne sera n da ma a y'a ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ a laban sa a ye fantalama dɔ i bɛ worodonnasiw fara ɲɔgɔn kan de sa k'u bila i kun kɔrɔ ye sa k'i sigi k'i da kasaya makɔnɔ ye ni sara de dɔrɔn b'a wele n ye musi kelen di yan fɛ a ye taa malo mina yan fɛ a ye taa tulu mina yan fɛ karisa ko a ye dugawu kɛ ni 10,000 ye yɛrɛ jiranti riya wa sumwa a ɲanamaya i min ka ya sa fatulen ko bɛ mun ɲa ye
do ka balima suru be bana fo kata sa teta harafu ata telefoni ka foli bilala ate wakilin bilala kwa ye nindo shela aka dama no sara de sisa ne ay dantigeli kenye do ke ninye ne do ke ninye abe sumani riya ate sunna kuna ate dina kuni yere de jira baraji denkle tibolo lagara ala kama kotewo munna nyanama ya ima okipala kabila ko yode kabila ko nana ka nyugonda ka hinna nyugonna mo nu ka bana be sa furakeli chogo situ bolo tu laje wori ube bolo e bankela kalo karo saro be de ema iba mina ibe tabila bankela aleka ewa naso ngo fule foni teri munun hinarala ani abeta munun hinala na be juru sorola abe palom palola wori be e bolo bankula chogo min kadi ba ko chogola aleka naso ngo dafalen tabolo so ko ngin fure wakati be yere akamina umbe fini location de la juru be ni juru dara la yoro mi ni ma asara ugo umina umbe abeta yoro wore ugo mina ba du fula sababe e bolo bamako ya ale be location na du fula sababe bolo e balima ke sinji be location na mina umbe fili wallahi location fantam fule location la balima mo chama ba afoko kuruse la gosi benche la wotede wallahi be location na kalo sara ni kalo shera tani durula kalo shera tlanchela e fanta e sarati bolo fu kata o kalo sara e ka location soro ka sara te saka fenya nabo hari ni min kuraji dinani la ni hakili jigina karo sala min yesilen binadro faw wa betaw banata la koy problème de baka banati chela de problème de baka bamako fembe be sarade hari ni tara nyegen na be sarade nyegen be samade orobinu ni be sara kuran fakitiru ale fantande ni kalo sara nana fana nunu fana kalo de ube sara ahammi yere bola be seka munke te seka fenkewu sinji be nunu do kabila be nunu do iti demen ni nade awa hari min fana iba ka sokono dongodo ibe la hala doye ibe dugu sugu dola hari dama foya kala hala bayiri la hari karsa tunka bonne ka sokono kala fiari ino hammi fana be nyogona anga ka fo inka gerere mbalimo kabila uda bora ni minye ebe se ka so mume du mumenta kadi nimma kabila kuna kala fiya bi fa ba fa korofoli tani nyogonche jugu ya ta do anu nyogonche hasidi ya ta do nyogonche besen ko ya te do anu nyogonche mi to kede abe eka sode kono dongo do ibe kodo kala dongo do kuma be do be foy de gumbaka anin de gulendo hari ni dama fo boya koro sugu be daka ko sugu de be daka e rebe ala deri ala ka chogo re yira ne la chogo yore kenne ka boya herabe nununa awa nunun dama de ke be ke wa kabila uni sinjula fantam fulale kana songo tabolo si yorota ale bolo akawruna si fulata bolo aw fambe wori bonni ko kuntan nana lada kuntan nana minte sunna ko ate sharia ko ni e fara lukan ni naw jom perdila ni e fara la nunun ka galon na jom perdila c'est de perdila inyati la jian ko ima hinna la inyati la mako siti bolo mais ni galo mi ni nala jugu mi nana de ja kwa foi ka faru ko odela ni ma faru ko odela fano na fu ko banna kabila la be min fawi ay Allah ta nyini aka ciden ka sunna nyini aka nyana maya ka de har kungo ki faga ni kungo yi faga mi nogo yi faga isara tauhidika isara sunnaka ala fahamu sarafu sali foi machinya foi ma perdela men ni nyana maya nyuman soro kateme jiya beka ni jiya nyana maya kono e sara ini tauhidi masi alama e sara ini ciden ka sunna masi alama ala fahamu sarafu sali ini ni lada kunta ude sera alama ni teriga ko ni few foi manye ciden yo fanyo akoyo malika ma do ko mo minye hera soro kateme beka ne amake arjanna dunke ani mushrikiya uni lada juguni bidiya ude sera Allah garama amake arjanna dunke akwala bafu malika ma yen ni sori jahannaba kono shiyakela kabo nu ya sori jahannaba kono shiyakele kabo ala bafu malika ya nyininka yala edella ka hera yewa kasorale de hera soro katiyen jiya mo be kade me nu ya sori jahannaba kono shiyakele kabo
malikew ba ñinin ka karase della ka hera ba fu wallahi nema hera ñana baramatte men krefere mais ko mo mi ne ale de ye degun soro ka ke fantay kateme jiya beka ale de fantay kateme jiya beka ale de geleya soro jiya ñana ka kateme beka mais ani tawhidi shera alama akera arjanna dunkew ala ba fu malikew ma yenni soro arjanna kuno shakila kabo ubi soro arjanna kuno bi bo aba fo ya ñinin ka de geleya della ka sorowa uba ñinin ko ba fu yala e della ka geleya ba fu wallahi de piala ne damma geleya bara ni ma geleya ya bara geleya ma temen krefe khat ala kanyana ma ya qur'ana ni sunna ni tawhidi kala fahamu salafu salih ñogon negen ni ñogon halaki min be jian kono ya aya yere fo sama de ni e ala ta fo ye ciden ta fo ye sunna fo ye ko ni ñe bidiya ni ñe musre i fatu ñe kafiri de wa ngoy fatu ben ninke i fatu ñe bidiya mo wa ngoy fatu be ni shi kana trompe de tilka ummatu qad qalati laha ma kasabatu lakum ma kasabtum an kam mo folo an fa wa mo ko tilka ummatu qad qalati ala yere nun ka ko baw akon no ñuñe jama kulude uyu kanyana ma yak usara utara lagara laha ma kasabati uye bara munun ke ka bara sarabu yenne alafe olakum ma kasabtum naw fana ye bara munun ko wode saraba uye mo shi kam mo ke ni kam mo folo sarate dima ka sarate dama be kun ko yere de kana fodo nu ko sabenye haramu ni ko sabenye haramu sabenye shirku e o safe fa ye mushriki e fa ye kafir aye kana fo tikko tilka ummatu tan ko firawuna yenninde fo musa fama balu al-qurun al-ula qala ilmuha inda rabbi fil kitabi la yadillu rabbi wala yansa tumame musa ko firawuna ma ko ka fulan ka fu yadda bila kala kelem taw bato ube minna ni mugo saraka ala ko la jaba de bi yawmul qiyamah firawuna ko musa ma ako jama munun temina ne enyedo an kam mo fulo munun temina du ulu tunta ala kelem taw bato ambe chogo mi ulu tumbo chogo de ma ala kelem taw bato uludu musa ko firawuna abdurrahman sarina taraka tawsirta kon ni mughalata de bu bolo ni ala tafu ye ciden tafu man nyoni nyoro surala u benninde ko donc faadu an faw may tuntaninde ka an faw ye bidamo de an faw ye kafiru de u betaninde ko firawuna ye ninde ke mughalata nabe mugo nyambinay abdurrahman sadi ko ako firawuna ko musa ko firawuna man la nyine munya musa ko firawuna ma ko firawuna mo folo munun temna ne min nyinin ko wala ne ye delila ude fuya ala ye tamashe ne aya munun dinema tamashe munun dinema kun ko yirila ka fo ale ala be ka kelempe bato ne o tamashe ude yirila ni o tamashe min na dusukun kono u kera dankane bolo dankane de fana foiti e ka firawuna foiti yire ko ka tuguko firawuna neni tamashe munun nana nye delila munun fuye ni mada delila wunda sira fuli koro delila nunun cinya kelen terewu min be fana bolondin delila munun na ni ma soma ni cinya de te ibe se ku cinya to mi cinya o to la ambo yoro de lawo min mo folo neni to yoro la koy ili muha inda rabbi fil kitab mo folo munun nyana maya neni enye o ka barawu doni be ala bolo ka baraw sebelen be ala bolo lahul mafujula la yadillu rabbi wala yansa la garantigi ala be wulu sara uni sara cogo min kaka ala te fili ala te nyina ne kante uluma ni delila munun nana ni cinya da isonnu maso ni maso ma nu be se ku cinya kara duku ka aradu be se ka kuka aba wulu fana tayede ninde wode be har jinya kuno sisam ayina qur'ana fo ye hadisa fo ye ewa ciden ka sebo tabolo fo u tese ka della nunu sa uta fo fana ka della fore ute usagede mo ko folo tumbetende mo ke tumbetende le bima nin kabila bila ninka anyana maya ninde ka ete se ka ninyele masisa ko nunu de be fo bal malaka hakiman dama alla nyinite fo ye ni mo kandalite me mimba anka o ye foli da yede ne kabila mugo dusukun kono ye ala de an koni bado fana an ka foli min fule ni perdi tala de parce que ala ye min bila an ka alhamdulillah hari namo o beke an ba jiganye doke nanye do fola alhamdulillah ewa a foli nafa do ye munye fana mugo ba mi huja jora eka
kuma ti bulala koro lagaraw ntun ta dode huja jora e fanaka ni ala sunnamba an ba jigi fana ala ba an sara perdi balawa perdi talade wada to seminu ko akoy ki kaddawa ke ni mogo ya tawo alhamdulillah ni mogo ma ako ni mogo ya ta wasara ni mogo ma ta fana wasara parce que huja joruka ala ka hakimanda ma subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. باب الاستحباب تحسين الصوت بالقرآن أمبو بابون دو كونام بنا ولني حديثا ناناي. بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي لبابة بشير ابن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. بسم الله الرحمن الرحيم.